na sabak magay na subuy po Allah Ta'ala. Itu pakama selekoridi. Dikene pitay dosa pak, tapi ada orang yang bisa diberikan keistimewaan, itu bisa mengetahui itu. Dikene pitay dosa ko pura ijama, mak bantu olok kolo, makanya kau mana Nabi Musa itu kan mencaji ceba. Ya nanti mereka mencaji ceba, tapi ternyata ceba makokoa. Itu di dalam Al-Quran disebutkan, ketika dia melanggar, maka dia akan menjadi monyet. Itu larangan itu. Yo pemakna Nabi tadi kagak magai ina ropak kamase peleri Allah Ta'ala. Keistimewaan na umakna Nabi ta nasabak maponco yumuruna nilawi namanya ga amalakna. Istilahnya kualitas. Artinya kuantitas. Pak itu di umur ta maponco anak pulau atau 70. Kamu dati si ratu tapi jarang. Dekotannya pengonron na cow monron na cow tu. Si ratu. Itu pamase. Magai dinamit tay paresa. Ya kung kawakil bupati menjabat telung ngesoni atau pitung ngesoni dinamit tay paresa. Bupati menjabat hanya 1 tahun dinamit tay paresa. Iya naro nabita nilawi maponco umurut na umakna supaya mato ko surimonri dinamit tay paresa. Namo makibua dosa deto na mega. Apaan nami pulau na tau ngumuruk na yung ya Nabi Daud aserara tu na 30 tau ngumuruk nelo sisak di tau iya komadosay minimal 700 tau makibua dosa jaga tani presayar tapi amala tay di mega nasabasi di amala 10 jajin ya ko dosa cik dini ya to paniyoki na reko dia toba. Yana tu ampai to pandrita riolo de nang kana podangi jamaah na maka desa neraka to. Ustaz itu menyatu makokon atau di patamen kana tahu. Tegere rombongan na gurut ta Jadur Rahman ambodal. Rombongan na gurut ta Malik Belau. Rombongan na ulama-ulama kita yang dulu itu. Aga na pau na podangi makada pam masemo panasabak na lemo ko kasam